Okay, rogit nga ro din mga kasin, sagudayan nga ro ti surat ni Jomar iti Hawaii anapauluan. Tapno di ka maila. Dear Kasin. Sagbay man nga inak, iburay ti pakasarita kasinyong, kablawang kaman, iti naragsak nga aldaw mo, ken ti sibubukela pamilyam, iti naragsak nga aldaw, kasameten ti Nemars Studio family. Nga sipon iti adag dita Pilipinas, ket dingdingging kayon, winubuy-buyayin kayon. Ket adada manen, nga buy-buyayin kayo, idita nakadano na kon dito Hawaii kasinyong. Kablawak pa digiti padak nga dumdum nga kinagbibuya nang runa kadagiti agkakalaing nga mang balakad kinagkidawak ko makadakwada nakalpasan nga maibasam ti surat ko kasin ket balakadan dakto kuma ngamin naala kon dagiti dua nga anak mi ken ni Arlene nga asawak ket sumaruno kumamet ni Arlene kalpasan nga maikalaysak isu nalaeng ta nagbaliw ti amin kasinyong. Nagbaliw ti amin, nagbaliw ti plano, nagbaliw ti riknak. Gapulaeng itinaduktalak nga inaramid ti asawak. Bayat ti kaaddak iti Hawaii, dito Hawaii. Irugik man kasinyong nga isalaysay dito nga pakasalita idita alae kon dagiti anak ko ngumdak sanggasat ta saan ko pay nga mabalin nga alaen ti asawak wenno ti ina dagiti anak ko gaputa saan kami pay nga nagkasar. Api nga min nga saan nga mabalin nga gigidan kami. Nga api nga mabati ni mama, papa. Naibagak mo't king kadayta idin, Joanna anak ko. Na-explain ko mo't king kan. No api nga min nakasjay. Ungarot, papa. Api nga dagda kami lang kin ni manang Joanna ti sumurot king ka di Hawaii. Sumurot tumot laing ni mama yo. Isuna lang tamud udi isuna. Api nga min, papa. Api nga min nga di mo yung kasar ni mama idi. Ay na anak ko, di ka di maawatan. In-explain mi mat idin kada kayo nga no kumaka nagkasar kami kini Papa yu idi. Saan kumamat ka nakapan ni Papa yu di Hawaii? Abi namin nga ban kay pala di Hawaii. Napinpintas na guru-uray nga biyag tayo di Hawaii anak ko. Inalanak da lulukin lulayo. Tapno maala kay tumat. Isong umiki nga lain itan. Wala nga api nga rod nga agbati ni mama. Makatawan laing ti urayan tayo anak ko. Kalpasan na, umay kunto ikasar ni mama yon. Kahit nasawan, kalpasan di makatawan, maalam to ni mama. Saan to pa siguro? Kahit ko na yung ikasar yo, api di yung maala adagos. Masapol nga ipagnakto pa iti papel na. Siguro, saan to nga mabayagin? Manulang nga bulan, maalak to ni mama yo. Agdidin natin ito, madla, ang idihawahay. Oh, saan ka di nga, dagiti kabagyan tayo nga, imununan nga da Haway, nagpipintas ti biyagdan. Nagdakkel pa ti balay da dito Pilipinas. Saan nyo ka di kaya't nga dumakkel to ti balay tayo? Ni magawit tayo madla dito ay. Agawid-awid tayo to. Kasi nung dagiti gagayem ko, papa. Dagiti classmate ko. Danto digiti ma'am amo mi jay Hawaii nga baro nga gagayem mo. JR. Sa bali lang digiti gagayem ko diti Pilipinas, mama.
Nasingid kami nga agbabarkadan, dagiti classmate ko. Amok dayta, takanayon da nga kanayon da nga umay di balay. Kanayon da nga umyan, ta papaumyanim ida, ket nasingid da mo ten kanyak. Tasyak nga ron ti mangiras da sartikan kaninyo kada, siyak mo ti mga asikaso kada kayo no, umay dagiti barkada medyo balay. Ah, okay no, tapno di kam, tapno di maikawan ni mamam, di ibagam ka digiti barkadam, taurin no adda kanton di Hawaii, mabalindala ta ti mapan di balay. Ay, talaga, papa? Oh, mama, mabalin? Okay lang anak ko. Okay lang. No pampanonotem nga may santo ni mamam, uri, from time to time, ibaon mo digiti barkadam, digiti classmate mo, nga mapanda ka ni mamam. No, sigod na nga sleep over di balay. O di, mabalindala ta nga sleep. Deta nga singasing mo, papa. Ngamin kat, talaga nga, isong arod ti ko anak ko, saan ako na nga panunutan? Uri no maikawa ak, uri no, jak sigurado no, kabailak nga mayadayo kayo kanyak. Ako, anusak taday ti ngartigasat tayo. Saan ang bali mama, tapno di kan to maikawa, tapno di ka maila. Ibaong kun to digiti classmates ko, nga uri na awana kon, uri na Dr. Jen Hawaii, umay danto ag-sleep over. Uri siyak mama, digiti best friends ko nga dua. Ibaon kun to matnap na nung kanayin da ka nga kadkaduan mama. Alawan, Joanna anak ko, agyaman saan yung nga pakadanagan ni mama yon? Damat digiti gagayam yo, nga mangkadkaduan to kini mama yo. Kasano ka nga rod, papa? Nya? Kasano ka nga rod kini mama? Ay na anak ko, saan da ka pakadanagan? Nangigyumet ni mamam. Nangigyumet ni mama yo. Kin may isa, adamat din social media. Mabaling kami tumat nga agsarita latakin mama yo. Mabaling tayo latang agsasarita inaldaw. At damit na cellphone. Kinagpaisuan na mabaling tayo nga kikita inaldaw. Babay ni ti video call. Ngayon sa bali laing papa nyo, agkakadwa tayo, agdidin natin nga talaga. Isongort nga anusan tayo anak ko. Mabitla ang data. Siguro, kabayaganan data may sa atawin nga nasurok. Hanmat siguro nga umabutin ti do atawin, maala tayo tumutin ni mama yo, iji Hawaii. Naka-check-in kami, dagiti anak ta. Arlene, bakit? Itatan, makapagsarita-tan, nasayaat. Api nga min nga kastoy, Jomar. Api nga saan nga mabaling naghidan kami. Tapos na no, sana ka mabat-bati ko maditoy. Saan ka unin nga, baka makita da ka tigitidwa. Saan may pakpakita katakwada nga marigatan ka? Angim talaga nga marigatan na. Maikawaak. Kasano nga ro din nagmay sagi dya balay. Kat mailiwak ka na kayo. Mailiwak keng kalakay. Ananusan talaang. Kasapulan tat panagan anos ta. Kalpasan lat makatawin. O may kanto ni Kasar. Manula abulan ton. No, maipagnak to ti papel mon, maalakan ton. Ang makatawin nga nasurok, ngawang ka. Ngawang ka iti denak. Kasano nga ro din iti rabi. Na mailiwaking ka, Jomar. Ay na. Anusan tanto latan ti ag-video call. Di kita anak na. Sa anak ka na iro ang mga medayo kadakwada. Sana bale. Tako namit ni JR ken ni Joanna. Ibaundan to di kiti gagayem da. Nga sigud nga mapanidya balay. So nga gan anos ka. Tagan anos kami met. Saan lang nga sikat marigatan. Mas pekad na kanyak. Angin
Kalikagom ko nga maalakan tumitlaing tapno makapagdedin natay to katikiti anak ta. Jomar, maikaw aglakit di, sigurado na ita. Isungor ngan anusam. Pagbalinam tabagi mabisi. Agaramid ka kadigiti banag nga tapno malipatam deta malipatam ti iliw mo kada kami. Tapno di ka maila. Agawis kalatan digiti gagayem mo, di balay. Tapno adakad kaduam. Talaga, ngamin talaga, diyak kaya nga sisyaklaeng. Ngapan panunutik nga adayo kayo kanyak. Nga diyak amo no inton ka ano nga makapagdeden natin manen. Hala, sige. Awisim di kiti kahit mong awisen tapno no adakad kaduam makanayon. Tapno adakasarsaritam. Tapalubos ni Apo. Kalpasan iti panagan alos kin panagururi tayo. Makapagdeden natin ito aminan, iji Hawaii. Ay. Makatawanan sipod idi na alam dagiti apukok, Jomar anak ko. Wen nga rod nang. Nagalisto ti panawen, nagalisto ti aldaw. Kat, agawid ka din iti Pilipinas. Wen nang. Naskin nga mapan ko ikasar ni Arlene. Tapno ison tumutin ti sumarunong nga maalak dito eh. Tanabayagan nga ring-ringguren dagiti dwa. Amoy mo di kita po ko yo. Kasta unay ti iliw da kini mama da. Gagangay inada nga rod ni Arlene. Kat, kaano nga rod ti plano nga panagawid di Pilipinas. Plan-plano nga rod na nga. Saan ko nga ibagbagat yung piso kini Arlene. Anya? Sorpresahe ko mga artisuna. Namnamain na nga namnamain na nga agawid ak into no umay bulan. Ngem kinasaritak ni boss ko. Nga anya? Ng isapsapak ti panagawid ko. Iso nga sinapsapak mo ten tinag-request iti leave. Api nga sorpresa iso na anak ko. Saan nga nasaysayaan no ibagam kinkwana ti pudno nga panagawid mo? Kahit ko nga sorpresahin nanang. Awan lang, kahit ko lang nga makita ti reaksyon na. Sigurado lakit di nga maragsakan tula unay. Sigurado nga may nakto, lagtuin, kat arakupin nakto, gapo itil ihilo na kanya. Kat gagangay, makataon nga ro dun anak ko nga di kinagkitkita. Cellphone laeng ti pagkitkitaan nyo, pagsarsaritaan nyo. Kat kayat nalaunay mutin ati umay dito, tapno makadun na kayo nga agaaman na. Anong nasasayaan no ipudnom, ibagam ti ususto nga panagawid mo. Ngam dayta, sorpresaem nga kunam. Bamlatan nanang, kaya't ko lang ang sorpresahin talaga ni Arlene. Kat inakto mangalan ti ticket ko. Katulag kong tumad digiti duwang anak ko, digiti duwang apo ko yo. Nga saan da nga ibagbagakin ni mama da, ti aldaw nga panagawid ko. Alam, makaamo ka anak ko. Basta, importante, maalam ni Arlene dito, tapno makapagdidin na kayon a pamilya. Nanang. Kaya't mo saan pa? Saan nga into no may ambulan ti panagawid mo? Nga iso ti namnamain ni mama? When, JR? Apay mat papa, apay nga di mo ibagagin ni mama. Kahit kung nga sorpresahin ni mama yo. Kaya di yo ka di kayat, nasapsapa mo ti panangikalalay sakin kwa na. Simple laing ti kasarmi. Napiala nga may kasar kami tapno no may pagnaktumotin ti papel na. Mabiit lang panagure yun anak ko. Makapagdeden natay ton. Kadwa tay ton ni na mama yo dito eh. Yay!
Naragragsak kami tumitlaengen, Papa. Nga saan tulaengen nga ititelepono nga makasarita ken makitkita tayo ni Mama. Uwan, Papa. Sabi ko Papa, saanan nga mabayag ti panangalam kin Mama. Talaga nga mailiw kami kin kuanan. Sana bale, Saan nga umabot ti makatawin? Makaden natay ito ni Mama yon. Sigurado laki ti nga malitlita yan ni Mama nga agur-ura yan, Papa. Kanahin nagmaymaysa. Un nga rot, Papa. Imbagta kanahin matlat. Imbagta sagpaminsan nga mapandagitig gagayim ko. Umyanda tapno kadwain da ni Mama. Uray maddagitig gagayim ko, Papa. Angem sa bali laeng dati inaldaw nga da kadwana ko, Ma. Saan damat kami kanahin nga mabalin amapan? Sana bale. Kanayon magkakasasaritak ni Mama yo, kanayon namat ibagbaga, nga saan ka numutin nga maila, saan ka numutin nga maikawa, kasi di. Nakatulong ka numot, dagiti babarkada ken gagayem yo, nakatulong ka numot, diti singasing ko nga, agin bite lata, agin bita lata, dagiti gagayem na nga, mapandyabalay, tapos nadamang kadkadwa kan kuana. Ala, excited kami nga ro din, Papa. Kaano nga ti awit mo, Papa? Into no lawas nan. Ngem ulitik dati nagtutulagan tayo. Oh. JR. Papa. Joanna. Pa. Saan yung ibagbagakin mamayo? Ti aldaw nga panagawid ko. Tilatapan panunutin na, namnamain na, ket into no may abulan. Dinaam mo nga inton lawas nan, ket agawid akong. Sige, Papa. Sige, Papa. Jomar? Naklaad ka. Sabagay. Amo namaan nga gawid Amok man na into no may abulan pa ilaing ti panagawid mo. Surprise! Kahit ka nga sorpresahin, bakit? Iso nga sinapsapak ti panagawid ko. Kinsaan ko ngayon bagaking ka, takayat ko nga kitain ti reaksyon mo. Ngem, di man, kahit nasawan. Oh, kasta ka di reaksyon mo? Apaman nga makita na. Di kiti duwa, di kiti ubing. Nagbati tasyak laing mati agawid. Oh, saan na ka ding arakupen? Arlene, bakit? Oh, sigurado lagi din maililiw ka launay. Nauray mo tiyak. Kailiw ka launay, Arlene, bakit? Oh. Kahit mo sawan. Hanggang mo may digiti barkada ni JRN. Saan una yan? Kastamot na kiti gagayim ni Joanna. Siguro agad nairuam kan. Siguro kabailamon nga ureg may saka. Amom ngamin nga asidegan ti panagawid ko. Nga umay ko panangikalay sakin ka. Kadandani mo tanti panagdadin natay tumanan. Ito nung maala ka ni Jahaway. Uwan lakay. Oh. Itatadakon. Kung dawayan ta. Kalpasan nga may kalaysa ka. Agsubliak man ladagos Jahaway. Irugyak to nga ipaglati papel mon. Manong aldaw ka kaditito eh. Do alawas ko laheng. Iso laheng tinakalak na live ko. Alam maawatak. May nasaysayat ko man yung bagam kanya. Ha? Sorpresa pengor nga makuna no imbagaking ka ti panagawid ko. Tapno na kay sagana Tapno no kwa. Oh,
Pinas ka nga gisagana ka. Simple laing mo dito panagawid ko. Simple laing mo ti kasarta. Uri baliwan tanton ti agkasar. Into no adati pakawadwatan nan. Apin nga kasla di ka excited. Kasta unay ka din tikigtot mo. Tikilaat mo nga nagawidak nga di mo amo. Nabigla aglaeng Jomar lakay. Mailiwak la unay kin ka bakit? Kailiw ko unay di ka tibibig mo. Kailiw ko ida nga agkaagan. Anya tiro rayo? Nalimpatam samot din. Ha? Saan ka din nga ayong nga sigati umuna nga mang romansa kanya. No kasta nga inagkangkan, idurun nagmaten tap na magdataak. Sanak turog yan nga romansaan. Ay, sige. Makataon laeng nga saan ta nga nagkaida. Makataon laeng nga saan ta nga nagkalaig. Nalipata mon? Siyempre, nabayag nga panawanan. Iso nga, may kawa. Sige, agdataklatan, tamakaamukan. Kalpasan na nga romansaan na, siyak tumatimang romansagin ka. Aging ka nga amulatan. Sige, Jomar. Makapamis nga talaga. Di panangrumrumansam ka, Jack. Sa balilaing ti aktual, ti personal. Kit numaalakan to ni Jahaway. Uray, kanayon to nga. Kanayon to nga agpapasta itiragsak. Arlene, bakit? Apo Diyos ko. Dito lang ulit kay ayok. Dito pa naglululipap mo. Ang mabiit laing yan. Manabulan laing yan. Kanayon tumanin. Nga, mabalinta aramitin di amin na kay kayata. Siyak mo tan di mang romansakin ka. Agdatakan. Apo. Na-miss ko nga talaga dito eh. Dagiti doon nga papayam. Kailiw ko nga. Amma-ammalan dagiti malapasas nga. Ada itirabaw na. Yan kang runaan. Na-miss ko nga. Batuk-batukin dati. Adali makarayan mo. Nasayaat mo ta. Uri no, nabayag nga, naging nadayuta. Saan mo latang naliwayan tinang shave na nakadaldalos. Kasla always ready lata iti panagawid ko. Siguro nga po iti kinabayag na nga saan ta nga nagkaida, nga awan tinapasamak ka data. Mail-iliw lang unay siguro dahito yan. Siyempre, kailiw naman adati junior ko. Tanabayagan nga di da nagkita. Nabayagan nga saan da nga nagmaymaysa. Kalpasan na nga. Kalpasan na nga. Agka-agkak dati kuweba ni Ayat. Isarunok met ni Junior.
Ta sigurado nga kailiw dan ti tunggal maysa. Sigurado lakit di nga kastauna yan titubog nga naurnong itim lasud ti makatawen. Nga italaeng nga rumor dagiti nga tubog. Jomar. Ket ita, narik na akon diti tubog nga rimwar. Nga isot agserbi nga galis-galis na. Kalpasan ti makatawen, bakit? Agmay-may samanan dagiti bagita. Nga pakarik na anta iti nagpaiduma nga na kuryenteng agkarayam iti bagita. Ya. Ipatpatig ka, Arlene. Kat matungpalton dagiti arapaapta nga makapagdidin natin ito ni Jaway. Lumong automotin tibiyag tayo. Tibiyag ti pamilya nga binangon ta. Karami nga na-miss ko da ito'y bakit? Sigurado nga na-miss mo, Mat. Pasensya ka. Di kinabayagnan. Nagalisto ka naglipas. Okay lang. Okay lang, lakay. Kumusta mo't, Uncle? Ay nasaya at lang mo't baraw. Kat, kumusta mo't dati ginatang ko nga daga nga impatalong ko kada kayo. Kan dati duwa nga baka nga pinatarakan ko. Ay nasaya at Mart. Kat kas makita na mula ako dati dagam. Kan dati duwa nga baka. Dadakil dan Kastaya. Awan ti pagkadanagam baraw. Doon niya ti bagam karabidek. Dakay mo ti mapangnamnamaak kun mapagtalkak, Uncle. Kabaring manayunan to pwede ti daga nga bakir ko. Nukas kasano, makapaado kay tumot ti baka. Basta no aganak, sinublat talata, Uncle. Ay way, nagyaman akmot Jomar baraw. Tasyak tinangitalkam dagiti bakam. Kung dito talon mo. Awantian yaman na, Uncle. Basta para kada kayo. Kahit kumot nga tulungan ti pamilyayo. Yan tangay adakmot ni Hawaii. Da kayo mo ti timultulong kada kami idi. Kat rumbing na laing nga supapakak nagiti naitultulong yung kada kami, Uncle. Kat umay kumutin ikalaysa ni Arlene. Isarunok tumot nga alaan ni Hawaii. Saan ka simurot dagiti duwa nga anak yaw? Saan na, Uncle? Madama ti basa da. Ken mabitak na dito eh. Duwalawas ko laeng. Kwa. Jomar baraw. Uncle. Saan mo ko mga tagidaksin dito ibagaking kaangem? Kas lang amin madudog tirik na no saan ko nga ibagaking kabaraw. Ti anya, Uncle? Gabuta umay mo ikalaysa ni Arlene nga kunam. Kasla, saan to nga kabailan ti konsensya? No saan ko malaga maibagaking ka tinaduktalak? Anya? Anya nga naduktalan niyo, Uncle? Nga adda sa bale, nga umyan iti balayaw. Bayat ti kaadayo di Hawaii. Ay, unang ka,
amok dagi jay. Ngamin, bilin mi amis mo di jay kini Arlene. Kasi, ngamin kat, amumi nga mailiw so na, maikawa iso na nga, awan kat kadwa na di balay. Kat ibagak ni JR, nga ibaon na lang digiti barkada na, nga sigud nga umyan di balay. Kat, uwing ko na damat, kat napandamat, imimyanda ka numat. Adun mat nga nag-sleep over na di balay. Kat, nakatulong ka numat kini Arlene. Taka, siyempre, sa balilaang mat, dati ang takasarsarita na. Kinuray ni Joanna, imbaon na mat, digiti gagayim na. Oh. Isu na nakitak na gijay. Amok, makikita ka ron taag karuba tayo lang bait. Ngimsan lang isuda ti imyan. Wen, imbaga kini Arlene Uncle, nga mabalin na nata agawis ka dagiti gagayim na, wenno asino man nga kayat na nga mangkadwa king kuana Tanarigat ka talaga ti agmay-may sa Uncle. Aglalo kat, nairuam iso na nga, agdadin na kamlata, iti manong atawan. Sakit ka lahat nga pinanawan mi. Sa nabali ta idip isyak laing tipim manaw, at dadi kiti anak mi. Ngam idi may kunala da Joanna ken JR ka. Siyempre, may kawa tamay-may sana nga rodan. Ang sabali barok. Anya nga sabali, Uncle? Adda sabali nga aramidin ti asawam. Anya? Anya ti kayo asawa ng Uncle? No dayta pa nagpaumyan na itsabali nga tao, amumi dayta, amok dayta. Wen ang kakaida na. Ha? May salaeng. Angim no ape nga naskin nga agkaidada. Anya? May isa? Tipin, word may sa ti imyan, angim ape nga nagkaidada kini Arlene. Babae Uncle, dati gayam ni Joanna siguro ti bagbagayo. Saan nga babae? Lalaki. Lalaki. Baka barkada ni JR. Saan nga barkada ni JR? Saan nga ubeng? Saan nga barito? Uno baro? No dikit nataingan. Nataingan? Nataingan nga lalaki. Ay nabarok. Sigurado ak tinakitak. Baka mat no nagkamali kayo, Uncle. Baka simrek la di silid. Adalang inaramid na. Wala daim pa. Baka adalang mat siguro nagpaubra. Nagpaubra siguro ni Arlene. Ada siguro pinatarimaan na di kwarto me. Saan barok? Kasano yung masigurado, Uncle? Sinirip ko ida. Ha? Di makitak nga adda lalaki nga nataingan nga simrek. Iti oras na siguro ti ginagaw ti sipgat ken lawag. Ti malam, Uncle? Wen nirabiin Tinam na baek idig bisita na laeng. Angim. Aging gating nga trabi ikit adda pay laeng. Akit nagsidaaw ako na. Isu nga amumutan, kaya't kulaeng mat nga masigurado. Taamok mat nga adda kayo di Hawaii. Ken, mas daawak no asino day nga lalaki. Ket, anya tinapasama kang Uncle? Naging inayadak nga masidag iti balayaw. Sinirip ko ida. Akit agkin natawa da nga mangmangan iti kusina. Nga, anya tiraramidin, Uncle? Umut pa ikid di akat katawa da lang sarsarita da. Ngam, inuray ko. Simrig da nga dua iti silidyaw. Iti silidyo kini Arlene. Uncle? Agim, saan lang nga basta simrig da barok? Nakakalabay mo dati lalaki kini Arlene. Kutsyak, pimaspas ti pitik ti pusok. Tapno masigurado kunak. Napanak iti batog ti silidyaw. No pay saan ko nga mas makita ida. Na nakasira amin nga tawa kada. Nakasira amin na kurtina. Nangig ko baraw. Anya tinangig yo, Uncle? Nangig ko amin. Anya, Uncle? Anya tinangig yo, Uncle?
Nanggag ko amin nga asog kin aring ingda nga dua. Bayat ti panagrinrin no mansada. Kin bayat ti panagpinpanakpak ti dua abagida. Anya? Sigurado kayo, uncle? Sigurado kayo kung di magbagayo? Sigurado akbaro. Sigurado ak. Lipliputan na ka ni Arling. Lipliputan na ka ti asawam. Saan nga po no dayta, uncle? Ang gamisoti po no baraw. Iso nga, itata na ibagakon. Makaamukan nga agdesisyon. No ipatuloy mo, ti panangikalay sam kinkwana. Kin panangalam kinkwana di Hawaii. Anya? Saan nga po no dayta? Iso ti pudno baraw. Iso ti pudno. Anya ti kahit nasa wanda ito Jomar. Apay nga naaramid mo ti kasto kanyak, Arlene. Anya ti bagbagam, Jomar. Saan ka maawatan? Saan ka nga agindidi? Tanaduktala kong ter aramidem. Nga anya, di ka maawatan. Talaga ka di nga ilibak mo? Talaga ka di nga agindidi amu ka? Ha, Arlene? Api nga agim empaki ka, papanam. Saan ka di nga into no lawas ng agkasartan? Agkasartan nga mo na sakbay kang agsubli di Hawaii. Umadayuak. Takait ko tag may maysa. Angim apay. Apay Jomar, anya ka diti problema. Ibagam ko ma. Anya tayo bagbagam nga inaramid ko. Awan tinaramid ko Jomar. Agtal na ka. Hanak ka sweet-sweetigan. Alangamat nga agulbud na kanyak. Asino di bagbagam. Saanin nga napatig no sino. Nga madana ka ibaga kanyak. Nga anya ko lakmat king ka, anya. Anya din bagada king ka, Jomar. Ibagam kanyak, adap no amok. Api ko mga di mo amo. Kahit inaramid mo. Ti anya. Tinanglipot kanyak. Anya? Saan, Jomar? Saan ko nga maaramid day taking ka? Anya nga saan? Api nga nga. Asino nga di lalaki nga kinidam. Asino di lalaki nga pinapaumyan mo dito balay. Saan kan ngaglibak? Di kaya't kulaeng. Aga po mismo king ka. Nga aminem ti naramid mo, Arlene. Nabaring no makapanunutak pa'y tinasayaat. Ngim ko, awan ti naramid ko. Saan kan ngaglibak ko nakmet king ka? Kagayat ko pa'y ngagpudnuhan. Ngim de takas na nga lipliputan naklang aruden. Ulbudan nakpay. Jomar. Nabayagin nga. Insarding ko. Niya? When aglunag naaramid ko iti. Angim. Saan nga namin ado? Basit lang adaras. Hanya? Uri mangkit dinam na minsan laeng Arlene. Liniputan na klata. Nalawag nga liliputan na. Ngimsarding kon. Api kinarabid mo kanyak. Api narabid mo tinanglipot kanyak. Ha? Di ka na makaur-ura yan? Inaramid ko ti amin. Ngano adagundaway ko tawagang ka. Tapno di ka mailiw. When amok may iliw ka. May iliw ka kadagit andak ta. Ibagbagam nga mailiw ko kanyak. Angim. Naanusak mo tinaguray, Arlene. Saan ko inaramid tinanglipot king ka. Uri no may iliwak launa yan.
Ngimsi ka? Ah? Awan pa'y makatawin? Saan kan nga nakauray? Nagsapol kan tinagkudkud tabudong? Sorry. Pakawanan na, Jomar. Na ikaw ang launing amin. Kit saan ka di nga umaning nga di kiti ubing, di kiti gagayim, di kiti anak ta nga. Kinagkadwada ka. Di kiti kabagyam, di kiti gagayim mo. Api nga naskin nga agpaumyan ka, iti lalaki. Api nga naskin nga agpakadwa ka, iti lalaki. Asino? Asino dayjay? Asino dayjay nga lalaki? Asino? Jomar. Ibagam kanyang no asino. Tita. Papa ni Patrick. Patrick? Di barkada ni JR. Ang damat abroad ti asawa na. Diyak amon di napasbasa. Makalisto nga napasabag ti amin. Anya? Dito mga itunggal itulod na ni Patrick dito eh. Nga umay agi sleepover. Kadwa na di kayo tigbabarkada na. Siyempre gagangay lang ang sarita kami. Diyak ba't napupuutan nga? Dito nakainom kami nga agpada. At napasamak mi. Unay ka mo, Arlene. Unay matla unay yung tikinautog mo. Oh. Napasamak. Napasamak ti saan ko mga rumbing na ramid. Ti saan ko mga rumbing nga napasamak. Ngim ape nga naulit. Ape nga naulit, Arlene. Nay na tinakilabidot ko. Nagabuta na gusto. Naganasak tinapasamak. Nasulisog ak. Eso nga naulit ba iti? Saan lang nga na minsan? Saan lang nga namin duadaras na dikidyak pekitin mabilang? Kung kita man, naminadugaya, Marlene, ang iminsar din kun. Awanin na bayagin. Talamiris ko nga bidot dito eh. Nga saan ko kumarumbing ay naramid tinanglipot king ka. Nginaramid mo! Inaramid mo, nalpasin. Iso nga ita, agdwa-dwa ako no ikalay sa kapay. Agdwa-dwa ako no alain kamay iji Hawaii. Saan ka saan ka ron na kinanak na namnamahin na nga makadin na da kay Hawaii. Pakawanin na ko ma Jomar. Pakawanin na. Arabitik di amin tap na laing mapakawanin. Ipatuloy mo lang di mga lakan niya kay Hawaii. Kasanon to lang na kita anak ta. Tsaka mo baka mo't no ibabawid na pahinti pa ng alamiking ka. No ibagak kadakwada. Diti naramid mo. Pang-asim sa mo kay pagbaga kadakwada. Diyak kayat kakaguradak na kiti anak na. Jomar, pang-asim. Agbabawi ang itinaramid ko. Pagawanan na ko ma. Saan ko nga ulitin? Saan ko ito nga aramitin? Ibagang pang-asim. Aramitik na amin, Jomar. Aramitik na amin mapakawanak na. Ti amok man no, nagawid katap no maikalaysam ni mama, papa. Wen, papa, di ba iso tirinanta mi iji Pilipinas? Nagawid katap no mapan mo ikasar ni mama? Tapno no may pagnamdun di papel na. Kuha ngamin anak ko, komplikado ngamin. Anya tikit nasawin ta komplikado ang papa? Kuha, basta, narigat yung umawatan. Kasano nga rod, papa? Kasano nga maala ni mama no saan kayo nga nagkasar? Uwin, papa. Kit namnamain mi kin ni Joanna nga
Manang Joanna nga maalam to ni Mama kalpasan ti sumagmamano nga bulan. Taday tamin ti kanayin mo nga ibagbaga kada kami. Kanayin mo nga ikarkari nga mabiit laing hindi pa naguray mi kini Manang. Wen nga rod Papa. Kaano ka di nga maalam ni Mama? Kwa. Nagkasarita yung ni Mama yon. Saan ka di nga imbaga na nga agur-ure tayo pelaeng. Komplikado nga min. Saan ko nga naikasar ni, saan nga natuloy yung panagkasar mi, adalang ti ay ayusin mi. Ang nga DJ Papa. Narigat nga i-explain barok. Kwa. Kit ilawlawag yung apa-apa tapno maawatan mi. Basta. Dumteng tulat na ti Aldaw nga. Mabaling kunton nga ikalay sa ni Mama yo. Ang ka ano nga rin Papa. Kit ko na mga kadito yung atawan. Maalam ni Maman. Dito ti pa kanain mo nga ikarkari idi. Uy nga rod. Saan man ka kasi karina? Karina? Saan nga? Basta-basta kit maalak ni Mama yo. Oh. Api nga rod nga da kami kit nagalistumad nga naala na kami Papa. Uy ata kwa. Naideklara nga anak kayo. Kit api nga min nga di mo yung deklara nga asawam ni Mama. Narigat yung nga maawatan anak ko. Ngayon, dati ulat ibagak kada kayon. Maalak tulat ta ni Mama yo. Makadin na tayo tulat ta. Ngayon, agur-uri tayo laan. Ta saan nakas Karina? Iso nga pang nga asiyo ko mga anak ko. Agan anos kay pailaan. Mabaling ka ni? Hindi yung namin ibagat yung peso. Ibaga yung kuman kaano yun to nga ikasar ni Mama. Kaano to nga magkaumay diti Hawaii, Papa. Sige. Kasaritak ni Mama yo. Agsarita kami. Bayanta kami ng agsarita. No nalawag ton ti amin. Masong batak ton dagiti nga saludsud yo. No kaano nga makaden natay to ni Mama yo. Saan ko nga impudno kadagiti anak ko tipudno nga rason no apay nga saan nga natuloy ti panangikasar ko iti inada. Ta sigurado akka sinyong nga baka di da mabailan, baka di da kaya, deti maamuanda, nga bayat ti kaadami dito Hawaii ket liliputan nak ti inada. Jagmat kayat kasinyong nga kagura dati inada. When kayat ko nga agdiden na kami, ngem itatanamuakon nga aday naramid ti asawak. Kaya't kulaangan nga maala isuna, tapno, gapu kadagiti anak mi. Tapno saan kumot nga ipaidam kadagiti anak ko ti inada. No pa'y siya kun ti agsakripisyo. Sakripisyo kunak. Gaputa, panpanunutek kasinyong nga tilaeng wagas nga maalak ni Arlene tapno makaden na dagiti anak ko ket ti panangikalaysak kenkwana. Ti panangikalaysak ti babae nga nang lipot kanyak iti namin adu nga daras. Ti panangikalaysak iti babae nga inayat ko iti uray la nga naaddaan kami pa iti duwa nga bunga. Ngem kelaat nga napukaw dayta nga panagayat ko kenkwana kaasinyo. Wen kaasinyong makunak nga awanen ti panagayat ko iti asawak. Gapo iti naduktalak namin pinsan nga nagmaumaw ti riknak kenkwana. Digiti laengen anak mi ti panpanunutek ipagpagapok la kadakwadan. Nga mabalbaling ko ma, numaala ko ni Arlene dito Hawaii.
idiborsyok dumadlaan. Ang jakmat amo no kasanot proseso na. Baka no idiborsyok kat ideportar damo diti Pilipinas. Iso nga agduado ka sinyong kat nagtaklinak diti programa am tagpabalakad akman. No da kayo ti adda iti sitwasyon ko. Ituloy yo kadi ti panangikalay sa kinig Arlene tapno makaumay metten diti Hawaii kat naragsakton dagiti anak mi. Kat agtali na edtulatan nga sikreto kadagiti anak mi diti inaramid ni Arlene kanyak. Ngem kasanon to nga rod? Agpamarang kami kadi nga kaslaawan tinapasamak iti imatang dagiti anak mi. Kasanon to nga rod? Ti jarmi nga pamilya no bilang laeng. Naragsakak to nga ta? Nga agpaiso nga kadennan dagiti anak ko ti inada. Naragsakdan ta saandan nga kailiw ti inada ta aggigyan kami manen iti may sa nga balay. Naragsakton dagiti anak ko ta naalamin ti inada diti Hawaii. Angem siyak. Agan ano sak. Nga agpampamarang laeng nga naragsakak. Idinto nga sa anak mo nga naragsak. Balaka dandakman kasin pangaasiyo tulungan dakman tapno no maka panunutak tinasayaat. Lawlawagan nyo man ti panunot ko ken palag-anen nyo man ti riknak. Tanarigat gayang ti kastoy. Nagsakit ti maliputan. Agyaman nakasin yung iti anos mo nga nangornos ken nangibasa dito nga pakasaritaak. Agyaman nakmat kadag iti makaitit ti balakad. Sapay ko man nakaibatit adal liwliw aken pagsarmingan ti biag dito nga pakasaritaak. Kadag iti padak nga din nga kinagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuy agdwa-dwa ken naliputan apagayam mo Jomar iti Hawaii.